Elhamdülillah, mine Allah'ın yurtuna, meşritine zirlev bora, Ramazan'a korlar otabız. Elhamdülillah, konaklarga, bütünümüzge, özümüzge onaylı, ham kurkem, kilergen nasip olsa mine Ramazan'ını şolay karşıladı. Elhamdülillah, büyük ayıbızını. Muhtaram, gaziz kardeşlerim, ayda güzeli uz kalplerimizge koruygalı, nihatli bizning jonlarimiz, tanlarimiz Ramazan'a hazırlangan. Çünkü Ramazan izgi oy. Allah Teala bizge, her birimizge esenlik, sağlık, selametlik bersin. Hem dua kılabız. Allahumma balighna Ramazan. Allahumma balighna Ramazan. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar. NTR kanalında kun temasi topshiruvi studiyada sizning bilan olib boruvchi men Gulnoz Kashayeva. Bugun bizning qonog'imiz Tubankama O'zak masjidining imom xatibi o'rinbosari Bulat Bahoudinov. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Gulnoz xonim, tomoshachilar, rahmat chaqiruvingiz uchun bek shodmanda kelarga. Ramazan ayı ol indi quyosh botgandan so'ng kira. Quyosh botu bilan bizning izgi Ramazan oyi kirgan bo'la. Ham biz o'rozaga kirgancha o'q ali namoz bilan uni qarshi olamiz. Maxsus namoz, taravih namozi deb ataladi. Ham ul bizning uzoq o'qila 2 soat davomida, mana shu 2 soatni biz qisqa 5 minutlik yo'llar bilan aralashtirib, shulay olib boramiz namozlarimizni. Endi barchangizga chaqiraman. Majlislarimizga keligiz, iftor majlislarini chaqiraman borig'izni da, taravih namozlarini, shu Ramazon oylari balki kimgadir dinimizga bosuga birinchi odimlarini yasavga oshqishi bo'lar ayi. Sizga bek zo'r rahmat, Allohning rahmati bo'lsin, Alloh rizo bo'lsin. Tutgan urazalaringiz qabul bo'lsin. Kelasi shira-shalaga qadar. Bu yıl urazabız 23 Mart'ta başlana, hem 20 April gününde tamamlana. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen cemaat biz bu izgi oyga layıklı bulduk. Bu oyga layıklı bulduk. Allah'ın rahmeti şimdi kimdir? Bu Ramazan ayına layıklı bulmadı. Özümni hem sizni elbette takvalıkka undayım, takvalı bulun. Hem bilemiz Allah Teala'da kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. Yani maksat bu Ramazan ayını bul, takvalı bul. Allah Teala günahlarımızı kişirsin. Allah Teala bizning bütün kılgan izgi amellerini ham g'iybat ankallardan kılsın. Birden bulayık, birbirimiz için dua bulayık. Aqulu qawli hada va astagfirullah. 22 Mart günü keş bilen yastü namazından soň mescitlerimizde barcha musulmonlar kelip taravih namazları bilen Ramazan ayını qarşı alacaklar. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah. Гадәттәгечә шәһәр мәчетләрендә һәм
район мәчетләрендә инде күркәм гадәтләребез, ифтар, авыз ашу мәҗлесләре быел да дәвам итәчәк, Аллаһ бирсә. Үзәк мәчетебездә 700 кешегә 350 ир-ат һәм 350 хатын-кызга авыз ашу мәҗлесләре ашлары оештырыла. Барчагызны да шушы изге Рамазан айында күбрәк изгелек кылырга, игелеккә ашыгырга, бер-берләрегезгә карата шәфкатьле, рәхимле, мәрхәмәтле булырга, ниндидер ашу китерүче вакыйгалар булганда да сабыр итәргә, бер-беребезгә түземле карарга чакырабыз. وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kızlar kuzgaldı, Ramazan başlandı. وادعوا شهداءكم من دون الله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين